Do you feel the vibes? Aduh, WA mana sepi. Udah ngechat, datang. Aduh, aing mana geus rapi, geus gelis ieu, masih ngumpet bae di dapur. Aduh, mana geus sore, encan masak, pas ieu. Budak mana daharna aleman. Si Dini aya we nya. Din. Dini. Bulan, non mak. Din. Ya coba ya beli lauk, Jessi mah daharna aleman. Alaman non sih mah jante. Ya nok duitna ya. Jipan duitnya 10.000 doang mak. Ih, geus jam beli lauk jeung sia doang ieu, si Bongge mah gampang. 10.000 doang mah mainan non mah jakori mah mahal. Geus ari teu mahina naon mah, beli pais bangkong kana naon ari sia beuki mah. Kalau nggak sah, kumacak mah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kana aya? Aya di jalan Assalamualaikum. Dini kira santi. Enak. Di kana aya? Aya bukan. Kerjai jero, ke jero. Jero. Taruh di bangku, Kang Gua. Tah, yang mana tah? Ya, kirain ya. Beneran yuk. Kemana? Beli pecel lele. Ayo ayo. Tuh, dak, rokok beak kayak gini kumaha ya. Oh, sak amat dia ya, Rob. Amat, PSBB, lockdown. Wah. Barudak aja. PJS naon sih aya ge? Jomblo sabun. Haram janda sia. Jalan wae jomblo sabun. Awas ya mun beunang jadikan pais bangkong koeng sia. Sia. Tangku rata budak leutik ngeganggu kami ke nongkrong bae. Beunang tenang. Tuh budak, ngalunjak leutik. Mana emang lupa tuh? Tukeun kabur. Siap. Mun beunang jadikan pecel lele. Jadikan pais bangkong memang langsung. Aduh, leutik. Iya, urang nongkrong papugu disebut PJS dah. Kumaha eta? Emang bisa PJS? Ya. Baik PJS enggak. Naon? Jomblo kadebong. Aman goblok kada bong. Ari sih naon? Bangok jeung aya. Eta geus amat. Ya itu geus bae. Baik dah. Nyawa eta aing kan tukang tah. Orang mana? Orang dia yo. Mantap eta mantap. Siapa kasahabe hayang? Oh, sia jomblo ge. Ayo mah budaknya. What the fuck? What the fuck was that? Wah.
wah. Juan dia kalau cuma blon. Ci, bigang nuker sore. Lain. Ji, jauhnya utama bigang nuker sore teh. Len, jangan nggak len. Sama. Ulinan orang isuk. Tunggu, isi ulinan tak? Ulinan kurang lah, isuk malah pasti Ulinan, mah. ya. Ulinan, Benar. tenang bae. boleh. Tapi ngantuk. Untuk Kayak aing. isukan beta. Isuk bae, isuk kurang tetes maghrib. Isukan bae aya tadi Masika, biasanya di Masika. Oke. Sikandar bopak. Oh, nah, enggak. Baik lah. Voting ya. Udah. Ayo. Isuk bae jangan karena kurang. Oke. Mong, ini namanya Bun yuk. Ya, sudah bahaya lah jajan bae sampel. Bisa gede amat, Bun. Nunjuk semong. Atau salah saja yang jebur montok. Yat. 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 Yat aja, Jess. Yat ya. Ayo. Lihat aja, Jess. Ayo. Mana? Mana nak? Tahu lagi mau. Tahu bener. Mong, kita jalan lah. Mimpi mana kan mimpi? Mimpi. Tahu penting, kurak bisa mimpi orang ya nah. Aduh, monyong. Sial bonanya. Gangguan baik tuh mimpi siap. Ari siap. Ayo naon kita ayo naon. Hes baik. Keren. Gangguan baik. Ayo naon. Ganggu baik. Ruan. Ayo naon. Hes baik monyong mimpi. Paus sepatu ta. Ari baik ari malam ari siang mimpi naon. Nyaho saya ngimpi si Dini saya. Mimpi kayak gitu aing sih ngegangguin karena es baik lah. Oh sia mang tadi sia karena es main. Ngomongan baik sak mabu jair karena apa? Sia. Aing mimpi sia lah. Sedikit kok malah aku sia. Nyaho juga kesemangat lah bujair kayak ngapa teh ya. Nyaho semangat bujair ngapa? Nyaho sia tadi gakian bayo. Maghrib aing naon ka dia raluat lah ngegangguin karena es baik pelem-pelem lah. Apas lah, bukan. Ini keluar lah. Ini kamar siapa? Keluar. Anjing lu Ji, gimana sih mah? Pengen saya mau naik motor. Ayo ke. Budak di mana? Enggak sih, lu ayo budak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pokoknya di like, di share, and comment, subscribe. Udah kita gratis coy. Mulai benyi-benyi bae. Kita kalau benyi. No.